lijepo. Moramo li doživjeti da se vrati čovjek svom domu, da očistimo svoje mjesto. Mi smo otišli zbog toga jer mi nećemo da živimo na način kako propovedaju sarajevske vlasti. U srcu Europe još jedan egzodus. Od pogubne samoubilačke politike Alije Izetbegovića i njegovih sljedbenika pobjegli su građani zapadne Bosne. Da podsjetimo, narod Velike Kladuše, ali i drugih mjesta Bihaćke regije nikada nije ni prihvatio fanatizam Alijinih sljedbenika i feudalne principe militantnog rukovodstva iz Sarajeva. Trajan mir, suživot sa svim narodima i narodnostima i ekonomski prosperitet zapadom bosanske regije osnovno je opredjeljenje ovog naroda koji ne prihvata centralističku vladavinu i upravljanje. Zbog svega toga u septembru 1993. godine, dok se rat rasplamsavao na prostorima nekadašnje Bosne i Hercegovine, narod zapadne Bosne prihvata i potpisuje inicijativu o formiranju autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Takvo opredjeljenje potvrdili su kasnije i deklaracijom potpisanom sa Republikom Srpskom, te izjavom potpisanom sa Hrvatskom Republikom Herceg-Bosnom. Ali samo mjesec dana poslije formiranja i proglašenja autonomne pokrajine Zapadna Bosna u oktobru 1993. godine, Alija Izetbegović izdaje naredbu petom korpusu svoje vojske da silom uguši pokret za autonomiju i uhapsi Fikreta Abdića. Sarajevske vlasti su formiranje autonomne pokrajine Zapadna Bosna proglasile secesijom i izdajom muslimanskog naroda. Prvi oružani udar sljedbenika bratoubilačke i samoubilačke politike Alije Izetbegovića bio je na nezavisni radio Belkatonu u Velikoj Kladuši. Nešto kasnije, 3. oktobra 1993. godine, uslijedio je oružani sukob jedinica petog korpusa Alijine vojske i naroda Zapadne Bosne, koji je odlučio da po svaku cijenu sačuva autonomiju. Prve žrtve su pale na liniji razgraničenja u Johovici i Skokovima. Kada je na mjesto komandanta petog korpusa Alijine vojske umjesto Ramiza Drekovića došao Atif Dudaković, počela su masovna hapšenja i progoni zapadno-bosanskog naroda opredjeljenog za mir i autonomiju. Građani Tršca i okolnih mjesta bili su prisiljeni da 9. i 10. avgusta 1994. godine bježe preko tuđe teritorije u Veliku Kladušu. Ovo bježanje naroda pred okrutnim postupcima jedinica petog korpusa nije shvaćeno kao upozoravajući signal predstojećeg egzodusa. Podcijenile su to i sarajevske vlasti i Visoki komesarijat za izbjeglice. Poslije pada Pećigrada u ruke Alijinih fanatika, borci narodne odbrane se zajedno sa 70.000 građana samo inicijativno povlače sa rodnih ognjišta i napuštajući svu imovinu odlaze u izbjeglištvo na Kordun. Narod Zapadne Bosne privremeno žrtvuje teritoriju i imovinu, ali ostaje uz vođu Fikreta Abdića. Izbjegli narod iz Zapadne Bosne našao je utočište u privremenim izbjegličkim centrima u Batnogi kod Slunja i Turnju kod Karlovca, a jedan broj prognanika se smjestio kod komšije u drugim selima Korduna. Tako je počeo njihov novi život. Pošto smo mi ovdje izbjegli autonomne pokrajine, građani i tako dalje, mi želimo da budemo na miru, rata nijednoga ne prihvatamo, hoćemo mir, hoćemo život ko ostali svijet, da živimo, da radimo, da svoju djecu uzgajamo. A pošto nama poručuje Alija Izetbegović da se vratimo svojim kućama, nikad mi se vratiti nećemo pod njihovu komandu, pod njihovu vlast. Ovo što su činili od ove naše omladine, od ovih naših djece, neka njih budne sramota. Mi imamo tu dosta izbjeglica
imamo svega, naša djeca umiru od gladi, od bolesti, od svega. Taj naš predsjednik kao naš bio bivši više nije, mi ga ne prihvatamo, niti ga hoćemo prihvatiti, mi hoćemo samo uz našeg Fikreta Abdića koji nas predstavlja ovdje, mi ćemo s njim pa do zadnje. Ginut ćemo, umirat ćemo, ali nazad mi tamo na njihov način nećemo. Očero nas je Korpus 5 i sram je bilo. Što su nam tako radili pa nas očerali, još nam kuće plaćkaju. Našu imovinu i našu sirotinju što smo stekli. Žena sam 55 godina, a sad sam spala da nemam ništa svoje obući. Mi se svi želimo vratiti svojim kućama, ali da nam oni komanduju to neće. Nikad ne želimo da idemo u Kladušu ako je 5. korpus u Velikoj Kladuši. Jer to nije vojska, to su ubice, to kolje, to nema šta ne radi. Jer ja znam koji sam bio od 14.7. u Bihaću, gore. Od 14.7. ja sam pobjegao sad neku večer, nema 3 noći kako sam došao ovdje. I to ubija gore. Kako ste uspjeli da se izvuče? Pa mi smo bili, jer nas je bilo 15 sa nekim Bugarima, sjekli smo drva. Nas je 15 za dan moralo usjeći po 60 metara drva. Usjeći, natovariti na traktor, istovariti i složiti. Sa jednim obrukom. I to nemaju 2 šnice kruha. Od djeta od 5 mjeseci to možeš pojesti. Ja sam radim 21. kada smo Tajland smo se povlačili mi iz Velike Kladuše. Nas 3 kolega smo se povlačili zajedno. Naletili smo njihove 3 grupe. Sve 3 smo eliminisali, međutim ja moj kolega je poginuo. Nas 2 smo teško ranjeni. Ja sam invalid, evo, kao što vidite. Gledali smo svojim očima spucali u civile, u djecu, u žene, u starce. Ta narodna vojska, kako je naziva gospodin Zidbegović, to je ta narodna vojska koja je pucala u djecu od 4 godine pa dalje. Ovo što gospodin Dolić kaže o mirnom povratku, to mirnog povratka nema. Jedini povratak kako se mi možemo vratiti, može se vratiti silom da nestanu svi oni koji su to radili u Kladuši. Vi ste mlad čovjek. Što mislite, kakva je sudbina i budućnost vaša, omladine, ove djece i ovog naroda? Naša sudbina je u rukama našeg predsjednika, gospodina Fikreta Abdića. Za dalje ne znam. Sudbina mi je ta da se vratimo nazad, ali ne na onaj način kako svijet i Evropa žele, da nas vrate u neke logore. To ne. Evropa nas ne želi prihvatiti, to znamo i sami, to smo sami shvatili. Možda Evropa i da, ali Hrvatska ne. Preko Hrvatske ne možemo preći samo zbog toga što smo muslimani. Zbog toga što im tako dirigira gospodin iz Sarajeva. Ta njihova federacija, konfederacija, kako se to već zove. To je ta njihov dogovor s kojim oni žele ostvariti, to da mi ostanemo ovdje i da se vratimo na silu. Na silu vratimo tamo. Međutim, moje lično mišljenje, ja se tamo ne vraćam na onakav način kako on hoće. Inače, uslovi su dobri. Ova nam je vlast pružila sve što je mogla i ovaj narod. Sve što su mogli dali su nam. Više nisu mogli, nisu mogućnosti. A mi smo istim tim Hrvatima koji su bježali iz ovih sela ovdje, onda 1991. Mi smo im dali ono što nikad nisu imali kod kuće svoje. Bježali su se našim ispravama, bježali su preko Srpske republike za Hrvatsku. Međutim, sada kada bi trebalo da prihvate bar djecu, bolesne žene i starce, ne žele to samo zbog toga, zbog jednog miga, običnog miga, Alije Izetbegovića, koji želi neku svoju veliku Bosnu. On kaže, mislim, on sada trenutno formira u Velikoj Kladuši, 506. neku kladušku brigadu koja će da oslobađa Bosnu i Hercegovinu od Velike Kladuše do Sarajeva. Želi neku građansku državu
koju zna i sam da ne mogu se ostvariti, ali to žele da ostvari u krvi naše mladosti. Mi smo otišli zbog toga jer mi nećemo da živimo na način kako propovedaju sarajevske vlasti. Taj život ti ljudi neće. Sve ostavljaju i idu. To mi smo praktičan primjer da ne može se vojno nametati volja ljudima i zato su ljudi otišli. A zašto se ljudi ne vraćaju? Ima ova ponuda sa jednog aspekta, s aspekta da se izgradi moderan izbjeglički centar koji će imati sve, a vi znate u Batnozi i Turnju da nema ništa. Pa iz tog centra da ljudi mogu da idu kućama ili ako vide da nemaju rješenja da se vraćaju nazad i da idu u zapadnu Evropu. Zašto ljudi ne idu? Jer oni znaju da samo uđu na prostore AP, peti korpus tada odlučuje, prigovori će biti razni, ali on će vojno spriječiti volju ljudi, kao što je spriječio volju ljudi u Bihaću, Cazinu, koji su više za autonomiju nego mi. Međutim, ne mogu to ispoljiti. Znači, ne treba tragati zatim da li se ljudi mogu vratiti ili ne, koliko je slučajnih spaljenih kuća, nego treba tragati zatim kakve će ljudi uslove imati kad se vrate, na koji način će oni raditi, živjeti, odlučivati i koja će oni prava imati. To je suština. A oni znaju šta bi imali da se vrate. Jeste li vi optimiste? Ja sam uvijek optimista. Ovi ljudi će pobjediti u svakom slučaju. Narod je nepobjediv. S jedne strane, a s druge strane mi imamo i danas, mi smo prošlu noć 500 ljudi je izašlo van. Prema tome, zbog čega? Zato što je jedan broj ljudi bio koji je bio na vazi. Jednostavno je vidio da ono što smo mi zagovarali, da je to pravo i krenuo, ostavio kuću, a krenuo u vrlo loše uslove, čak preko medija sad i znao kako loše uslove ide. Ovi naši ljudi koji su ranije otišli, čak su mogli reći da nisu znali kako će biti loše primjeni, kako će biti loša ishrana, smještaj i tako dalje. Ali ovi sad sve znaju i ponovo dolaze. Istini za volju nama i šalju određen broj izbjegli ljudi i to sarajevske vlasti, posebno doktrinirane i osposobljene i školovane, da pravi nemire unutar u izbjegličkim centrima, da razara to vrlo organizirano tkivo, ja se nadam da je to vaš utisak prilikom obileska ovih izbjegličkih centara, kao što su razarali putem svoje obavještajne i kontraobavještajne službe i tkivo pokrajine dok smo mi tamo bili, koristeći pritom i našu infrastrukturu, naše ljude koji rade vani, pogrešno i informirajući, a čak i prisiljavajući. Ako neće raditi na način da izdvajaju 10% od svojih ličnih dohodaka vani na ime finansiranja troškova rata u BiH, i ako neće misliti glavom jednog broja SDA ekstrema, onda nemaju pravo na nikakav servis ambasade i ostali diplomatsko-konzularni predstavništva Bosne i Hercegovine. Pa tako nema pravo na pasoš. Javnost je nepoznato. Evo, prvi put želim da naglašeno, usput je bilo ti ocjena, da nijedan građanin AP Zapadna Bosna nije unazad godinu dana dobio pasoš. Ko je sa naših prostora dobio pasoš, taj je dobro provjeren da je ne samo da je on protiv autonomije, nego da je on za Aliju Izetbegovića. Ne da je on za Bosnu, nego za Aliju Izetbegovića. Eksplicitno ima pitanje. Jesi li za Fikret Ablića Aliju Izetbegovića? Kaže da se Fikret Ablića pasoš šta može dobiti. Jesi li za Izetbegovića dobivaš pasoš? Moće i Amerika nešto da li je naučiti. Evo, Bill Clinton može biti vječno ostati predsjednik. Amerikanci su poslovni ljudi, nek samo im uskrati diplomatsko-konzularne usluge, on će vječno potpisat će da on bude doživotni predsjednik Amerike. Narod Zapadne Bosne želi samo mir i slobodu, ali je ovom regijom privremeno zavladao peti korpus, sprečavalac politike volje građana. Hapšenja, prebijanja, progoni i pljačka preostali su narodnika koji se nisu na vrijeme izvukli iz pakla se nastavljaju.
Dok Alija vlada, nikad ako babo nas povede, idemo sutra. A nikad dok je Alija živi, dok on vlada, nikad. Najviše ovo on nas zove ovdje. Kako se zovete, gospođo? Bejać, Fikreta. Fikreta, odakle ste? Iz Todorova. Todorova. Kad nam babo kaže da idemo, ićemo sigurno sutra, ako on pođe. Sa Alinim putem, bolje da nas ovdje zakopaju. Todorovo je sigurno razrušeno, vaša kuća. Todorovo je Vukovar. Znate šta je Vukovar, onda ne trebam pričati za Todorovo dalje ništa. Ja i ranjena od generala. A vi ste i ranjeni? Ja sam ranjena na kućnom bragu. I tako da sam s tim putem došla i do ovdje. Ovamo, jeste htjeli u Hrvatsku, negdje u neku drugu zemlju da idete? Mislila sam samo da pređem u Hrvatsku, pošto mi je muž tamo. Pa sad ne znam kako i na koji način. On je ranjen, nema lijeve ruke. U bolnici, jel? Bio u Zagrebu i kad je pala autonomija, onda su ga istjedli. Vi ne možete da pređete? Išla mi kod njega, da ga poslušim, da ga posjetim, kako ću sad proći. Nismo se vidjeli, već ne mogu ti pričati. Humanitarne pomoći za izbjegli narod zapadne Bosne je sve manje. Uprkos blizini Karlovca i Zagreba, međunarodne humanitarne organizacije su zakazale. Strani novinari još ne dolaze, a svjetski mediji prečutkuju istinu i gorku sudbinu ovog naroda. Svijet je slijep i nijem pred egzodusom nevinih ljudi, ali narod zapadne Bosne se snalazi kako zna i umije. Četiri dana smo spavali na asfaltu, 6 nas sa jednom dekom. Ovi su ljudi došli kasnije iz Staroga sela, a mi smo baš iz Velike Kladuše. Ja sam radila u pošti Velika Kladuša 25 godina. Što da vas još pitam, kada ćete se vratiti u Veliku Kladušu? Nikada. Ovdje ćemo umreti, ali tamo nikada, pod Alinu čizmu. Vidim, ovo je kuća napuštena, bilo vas je dosta skupila. Ja sam golim rukama, ovim šakama i moje jetrva. Čistili smo golim rukama ovu porušenu kuću da decu spasimo od kiše. Ništa ne drugo reći, ali u Kladuši sam i daručana. Pa dobro, gospođo, kuda? Pod Alinu vlast nikada. Ne. Mi nismo otišli da se vratimo. Bilo kakvu garanciju. Bilo kakvu njegovu garanciju, mi njemu ne verujemo. Sad smo zajedno tu s muslimanima, jer tamo nemamo mogućnost, sad pogotovo kad njihova vlast dođe, mi nemamo mogućnost tamo da živimo. Nas su Srbi ovdje primili. Prvi i drugi dan su svoju hranu, večeru, doručak podijelili našoj djeci. Mlijeko, kruh, sve su dali nama, jer nismo imali drugo šta, mi smo pošli s koferima. Ono najnužnije za djecu smo ponijeli. Jednostavno morali smo bježati. Jer niko ne želi da mu dijete bude zaklano žicom. Niko ne želi da mu brat, rođak bude premlačen, ubijen na smrt. Jer tako su zarobljenici naši vraćani, mrtvi, prebijeni, izmasakrirani. To je strašno. Ja za svog sina ne znam koji je zarobljen 30.6. je zarobljen u Marijanovcu. Jedini Hrvat koji je zarobljen. Vi se gospođo zovete? No, Jolanda Nikšić. A vi se zovete? Ja sam Ana Nikšić. Gdje ste vi radili, Ana? Ja sam u pošti radila, bila sam na mobitelu sam radila, inače sam radila na svim radnim mjestima, šalterski radnik. Sad nemam ni posla, nemam kuće, nemam ništa. Vi ste Hrvatica, dakle? Da, Hrvatica pa, ja sam. Hrvatska je tamo preko. Ne. Da, ali ja neću u Hrvatsku, ja nemam tamo nikoga. Moj obitelj je ovdje, moji prijatelji, moji susjedi, svi su tu. Ja sam tu bila prihvaćena, ja sam inače iz Mrkonjić-grada. Došla sam za poslom u Kladušu, tu sam se udala, tu sam živjela. Imala sve mogućnosti, sva prava kao i svi ostali, priznata, cijenjena, poštovana, voljena. A sad, gdje je ovaj narod, tamo i ja? U Hrvatsku nikako, u Kladušu se možemo vratiti jedino pod patronat Evropske zajednice kao što je Mostar, da nam oni garantiraju uz našeg babu. A on ide ispred nas, mi za njim. Gdje je on tamo mi? Ako u smrt i u smrt. U smrt ako treba idemo za njim.
Zašto je to velika snaga? Zato što prvo to su ljudi pametni, vidjeli su igru, znaju da će se ići sa humanitarnom katastrofom kao pritiskom na njih, da se mijenja njegovo mišljenje. S jedne strane, i s druge, a kad je riječ o snabdjevanju, onda moram da kažem da se to svjesno radi. Potpuno svjesno i nema to nesnalaženje. Vrlo se dobro međunarodne organizacije snalaze, jako dobro su snabdjevene. Mi smo izvanredno dobro locirani, pa mi smo od Zagreba, mi smo na pragu Zagreba, a da ne govorim Karlovca kad je riječ o Torunju. Prema tome, sve tu stvari jasne. Sve su međunarodne organizacije još uvijek, iako u tim razgovorima koje sam imao u 2 navrata u UNPROFOR-u, ja vidim napredak i vidim raspoloženje gospodina Demela, vidim raspoloženje jednog velikog gospodina ambasadora Petera Galbraitha i kod drugih ljudi kojima sam učestvovao u razgovorima. Ali od ozgo do dole dok se to spusti, jako je puno tu praznina i vidi se da se radi o jednom svjesnom pritisku na ljude putem totalno loše snabdjevenosti, što je vrlo velika pogreška. Ja ne mislim da se, kako to drugi kvalifikuju, međunarodne organizacije od najniže do najviše instance a priori stavljaju na snagu vlasti u Sarajevu. Ne. Ja mislim da su posrijedi druge stvari o kojima sada ne bi govorio, jer mislim da bi došla u sjenu pitanja ovih ljudi, a ovi ljudi moraju biti u centru pažnje koji se nalaze u Batnozi, na Turnju, a moram da kažem vama, i u kućama Korduna i Banije ima toliko koliko u svakom ponaosob ovom izbjegličkom centru. Napokon stižu i predstavnici 7. svjetske sile. Nekoliko novinara stranih agencija najprije uz pratnju posmatrača Evropske zajednice odlaze u Veliku Kladušu i tamo razgovaraju sa Dudakovićim vojnicima, a onda se vraćaju na Kordun i pitaju zašto je narod pobjegao od svojih kuća. Ali novinari nisu došli u izbjegličke centre u Batnogi i Turnju da to pitaju narod, već su odgovor tražili od rukovodstva autonomne pokrajine. Došli su očigledno, kao i uvijek, sa unaprijed utvrđenim zadacima i scenarijem. Da li se igdje još dogodilo da je narod pobjegao od svoje, pod navodnicima, vojske? Već je 40. dan egzodusa i izbjeglištva naroda Zapadne Bosne. Dani su hladniji, a situacija u izbjegličkim centrima u Batnogi i Turnju sve je teža i složenija. Nastavlja se i propaganda protiv naroda Zapadne Bosne i Fikreta Abdića. Umjesto hrane i odjeće, na granične prelaze u UNPA zonu u Turnju stižu leci, pamfleti i meci. Stanje je već haotično i zabrinjavajuće. Najveće probleme nam stvaraju predstavnici UNHCR-a. Više su se stavili u službu politike i u službu vlade BiH nego u svoje humanitarne svrhe za koje su oni i imaju svoje namjene. Recimo, u subotu se desio jedan krupan incident, par letaka su pokušali da proture bez ičeg znanja u suglasnosti sa vlade BiH, propagandni materijale, amnestija, tekst amnestije na engleskom i na bosanskom jeziku, pozivajući izbjeglice da se vrate nazad. Bojkotuju nas i sa izhranom, samo daju one količine da mi možemo preživljavati. Recimo, zadnjih mjesec dana dobivamo samo kruh i ništa više. Dakle, propaganda očito je vrlo žestoka. Da vam kažem, žestoka, i svi su se stavili u službu vlade BiH. Jedan jedini cilj jeste da se vratimo u Zapadnu Bosnu pod komandu 5. korpusa i pod one vlasti koje su pomoću hunte 5. korpusa došle na vlast. Zima dolazi, ljudi se snalaze kako znaju i umiju, hrane
nema dovoljno? Hrane nema dovoljno, kao što sam rekao, UNHCR samo zadnjih mjesec dana samo kruh doprema i ništa više, i suočeni smo sa velikim problemima, posebno oko smještaja i osnovnih stvari, ćebadi, pokrivača, ležajeva i tako dalje. Kakva je zdravstvena situacija u centru? Pa da vam kažem, moram da kažem da nam je recimo par beba čak umrlo od gladi i nedovoljne izhrane, jer apsolutno dječje hrane nema nikako. Onda možete da zamislite kakvo je zdravstveno stanje u kampu. Međutim, mi smo odlučni, rekli smo, samo možemo sa Koranskog mosta u Koranu, ali nikad se nećemo vratiti pod vojnu huntu i vlast BiH vlade onaka kakva ona jeste i nema šanse da se mi vratimo. Ovdje kao da se nebo bori za prevlast. Čas je u nadiranju, čas je potisnuto vrhovima krajiških brda, da bi u tom svom stalnom kretanju zarobilo čovjeka, potrebom i osjećanjem da je on u ovom vremenu samo besmrtni putnik, pa mu se to nebo i nametnulo kao putokaz do većih i ljepših sloboda, da bi na ljepši način tom svom putovanju ostavilo pomena. Tako je jednog dana svoje slušalce u izbjeglištvu informisao Radio Belkaton. Radio, koji je također i sam izbjeglica, ostao je vjeran pratilac ne samo svome narodu, već i svima onima koji priželjkuju mir i slobodu. Radio Belkaton na ultrakratkim frekvencijama 103,5, 97,8 i 97,1 MHz. Vijesti. Humanitarne prilike sve su teže, ali još uvijek nije zabilježen niti pojedinačni, niti u grupama povratak prema Velikoj Kladuši i području Zapadne Bosne. Narod Zapadne Bosne u 132 dana izbjeglištva preživljava velike teškoće. Zima steže, ali ljudi, žene, djeca i starci ostaju ponosni i miroljubivi na čast evropske civilizacije. Izbjeglištvo je čin pred kojim se klanjaju sve humane vrijednosti ovozemaljskog svijeta. Izbjeglištvo je događaj koji kroz taninu nit interpretacije običnih ljudi ima snagu veličanstvenog događaja. Turanj, Batnoga, Staro selo i uopšte Banije i Kordun gordo zvuče u srcima ljudi koji su na trenutak ostali nesvaćeni od tako moćne zajednice. Ove riječi gospodina Irfana Saračevića iz predgovora knjige Egzodus naroda Zapadne Bosne najbolje potvrđuju odluku naroda da živi u miru i vlastitoj državi. U ranim jutarnjim satima 16. novembra 1994. godine jedinice narodne odbrane stupile su na teritoriju svoje Zapadne Bosne da stvore uslove za povratak naroda svojim kućama. Velika Kladuša je ubrzo oslobođena. Decembar 1994. Kako znate, proces oslobađanja prostora Zapadne Bosne je u toku. Istini za volju, nama kandiduju kao oslobodioce druge, da tako kažem, snage,
a minimiziraju ili potpuno isključuju velike rezultate koje naši borci postižu u oslobađanju svojih prostora. Mi smo svjesni razloga zbog koji se to čini, jer ovdje objektivno želi se po svaku cijenu žele se održati sarajevske vlasti na platformi koja je neodrživa. Svakom je to još uvijek jasno, osim njih sami s jedne strane, a i javnost nije dobro o tome obavještena, jer je poznato da ono što mi trebamo obavijesti javnost, o čemu trebamo obavijesti javnost, to ne nalazi mjesta u svim medijima, a sve što treba da obavijesti javnost sarajevske vlasti, to nađe svoje mjesto u medijima. Činjenica je da to ide na uštrb i javnosti, znači svih slušalaca i gledalaca, svih medija u svijetu, a najviše na uštrb naših građana Zapadne Bosne. Međutim, naši su građani svjesni te činjenice i računaju na negativne efekte koji će uticati na proces ostvarivanja naših prava putem političko-propagandnog rata koga praktično sarajevske vlasti vode protiv nas, a finansiraju ga sredstvima, zna se, islamskih zemalja, sredstvima koje su namijenjena za pomoć svom stanovništvu, pa i ovom na prostorima Zapadne Bosne. Ovdje se radi o gruboj zloupotrebi ratnog stanja i gruboj zloupotrebi humanitarne pomoći, ali ona je na sceni, još uvijek je ne uviđaju, a ja se nadam da će uskoro doći na tu ideju da to vide. Jednako kao što i ne vide u kojoj mjeri je naša opcija, dakle naša orijentacija s kojom smo mi krenuli od početka, u kojoj mjeri ispravna. A naša orijentacija je, da podsjetim, bila da rješavamo sva svoja pitanja putem pregovora. Opet, sarajevski vlasti su mislili da na ovim prostorima rješavaju sve putem rata. Kada su vidjeli da ne mogu ostvariti svoja ciljeve putem rata, i sami prihvataju pregovore, ali ne prihvataju naš koncept navodno, a to ne mogu nikako izbjeći, jer mogu samo rat ili pregovore. Oni objektivno žele da oni sad se posluže, da tako kažem, našim programom, ali su u tome zakasnili. Nas je inače osnovni, ja bih rekao, naša osnovna je prednost sarajevske vlasti, nas najviše slušaju u svijetu. To prvi put da kažem, jer oni sve rade ono što mi predlažemo, samo sa godinom dana zakašnjenja. I u stvari nije problem tih vlasti, problem je u tome što jednostavno oni nisu dozreli situaciji koja se nalazi u Bosni i Hercegovini. Jer da podsjetim, kad su oni ratovali i tek počinjali i raspamsavali rat sa Hrvatima, mi smo tada potpisivali izjavu o mirovnom, kojom smo želi obezbediti trajni mir. Nakon što su oni potpisali ovaj sporazum sa Hrvatima, oni su jednostavno prestali da optužuju Hrvate i hrvatsku stranu, da tako kažem, za secesiju Bosne putem Zapadne Bosne kroz podršku, nama u Zapadnoj Bosni. I za toga su samo prozivali srpsku stranu i odgovarajuće vođe. Međutim, kad su sada došli i na to da oni potpišu primirje, mi smo deklaraciju potpisali 22. augusta sa Republikom Srpskom, a evo oni su jedno ozbiljno primirje nakon 14 mjeseci potpisali. Prema tome, oni vidite kako oni nas slušaju. Oni tačno idu po našem programu, ali sa 12 do 14 mjeseci zakašnjenja. Sad šta to znači? To znači da ne vladaju nikakvim procjenama, da ne cijene stanje, a šta opet to znači? Da nisu sposobni da budu na vlasti, da se moraju maknuti ako hoće pomoći svom narodu. Međutim, on uporno vide sebe na toj vlasti i stalno idu na isti, da tako kažem, kolosijek, a to znači da koriste to što je muslimanski narod žrtva, poistovjećujući sebe žrtvom i prisvajajući sebi pravo da rade posao za kojem nisu dorasli. I narod, dakle građane Bosne koji se nalaze pod kontrolom, da tako kažem, sarajevske vlasti, treba osloboditi takvog rukovodstva. A inače, što se nas tiče, mi smo sa njima jako zadovoljni. Oni su vrlo veliki naši poslušnici, ali eto nisu dorasli zadatku koga imaju, kopčaju kasno i idu našim stazama. I nikad ne prihvataju
greške i ne priznaju greške, a činjenica je da i vi iz medija ih malo podsjećate na neka dokumenta, neke poteze koje mi činimo i koje oni povlače sa velikim zakašnjenjem. Trenutno radimo na popisu ovdje u Kladuši, inače smo bili izbjegli u Batnogu. Iz Batnoge smo došli na zadatak. Radimo pripreme te povratku tih naših građana, mislim da će biti zadovoljni od toga. Vi ste radili ovdje baš u ovom prehrambenom kompleksu? Ja sam radio tu u prehrambenom kompleksu kao rukovodioc jedne fabrike pogona za proizvodnju topsa, tibera. Onda sam izbjegao, sada sam se vratio po zadatku da snimim stanje postojeće koje je u ovom objektu. Nažalost, finalne robe je ostalo i dosta je opljačkano, akumulatori, otišli su u kontejneri i razne robe. Velik dio opreme je ipak zatekao se tu jer je ostavljeno i očekivao se ovakav način povratka izbjeglica i naroda iz područja Autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Evo, okolo čujemo po brdima pucnjavu, znači još se vode borbe? Pa nažalost borbe se još uvijek vode, još uvijek nije došlo do svijesti da ipak jedini način rješenja i opstanka i svega je ipak ovaj način koji je ponudio predsjednik Abdić za ovaj narod i za ovaj kraj. Velika Kladuša je oslobođena i više neće biti okupirana, jel? Mi se nadamo više nikada. Narod je jedan put nažalost doživio egzodus, međutim sada više nema povratka jer ovo je na sve ili ništa. Do kraja. Mart 1995. godine. Borbe za oslobađanje Zapadne Bosne još traju. Jedinice 5. korpusa alijine vojske bi po svaku cijenu željele ući ponovo u Veliku Kladušu. Ali grad je potpuno slobodan i bezbjedan. U Velikoj Kladuši ponovo ima struje, vode i hljeba. Proradile su prodavnice, pekare, robna kuća, hotel. Narod Zapadne Bosne je vedriji, raspoloženiji i zadovoljniji. Poznato je da smo mi građane iz izbjegličkih centara Turanje i Batnoga vratili na prostor Zapadne Bosne, ali nismo sve doveli, nismo im omogućili da dođu do svojih kuća. Sljedeća faza je dakle da iz ovih daleko boljih uslova u odnosu na one u izbjegličkim centrima im obezbedimo, ja bih rekao, one opet neprave, normalne uslove, jer kad dođu svojim kućama, oni će doći opljačkane, prazne kuće, a napustili su pune. U svakom slučaju mi realizujemo taj cilj vrlo uspješno, mada i mediji doprinose tome da se minimizira naša borba. Naprimjer, unazad mjesec i po dana konstantno se govori o borbama istočno od Velike Kladuše. Pa je to bilo i kad je bilo 3 km od Velike Kladuše i danas kada se nalazimo na 15. kilometru kod Vrnograča. Uvijek je to istočno od Velike Kladuše. Znači, u svakom slučaju je naša vojna situacija izuzetno stabilna. Oslobađamo prostor postepeno, vodimo računa o tome da
čuvamo ljude i imovinu, jer će nam trebati i ljudi i ta imovina, jer na njih ozbiljno računamo kao na vrlo ozbiljne resurse u periodu obnove i razvoja Zapadne Bosne. A kad je riječ o ekonomskoj situaciji, naš primarni zadatak je bio usmjeren na to da inventarišemo i popišemo sve ono što je ostalo, a nije opljačkano nakon našeg izlaska u izbjegličke centre. Ogromne količine roba, repromaterijala i opreme, pokretne opreme su opljačkane, a ono što je ostalo mi smo radili putem tih popisnih komisija na popisu i uređenju, konzerviranju, čuvanju i na organizaciji snabdijevanja vodom, električnom energijom, i tu smo postigli vrlo dobre rezultate, i sa robama široke potrošnje, a prije svega sa poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Danas već radi 10-ak prodavnica i robna kuća koje su izuzetno dobro snabdjevene i imamo cijene u prosjeku 30% niže nego smo imali cijene u augustu mjesecu, dakle u vrijeme našeg izlaska. A ja bih rekao da je životni san ovih ljudi ovdje bio da dosegnu napuštenu, da tako kaže, snabdjevanost i cijene koje su bile u vrijeme našeg izlaska. Znači i tu smo postigli daleko bolje rezultate. Značajne količine reprodukcionih materijala smo obezbijedili, objekte uređujemo postepeno i zavisno od vojne situacije pokretat ćemo i svoje proizvodne kapacitete. Naime, nećemo da ponovimo prošlogodišnju grešku, jer mi smo 18. aprila prošle godine, znači evo godinu dana, radilo je ogroman broj naših kapaciteta, prije svega u prehrambenoj industriji su 100% radili kapacitet. To je uslovilo da povlačimo ljude sa linija dodira sa Alinom vojskom. Računali smo da će isti proces se odvijati na suprotnoj strani i da će zahtjevi građana i vojske biti jako veliki na jugu pokrajine, da se i tamo pokreće proizvodnja i da se više posvete oni životnim pitanjima. Međutim, desili su se obrnuti procesi. Zloupotrebom rukovođenja i komandovanja je izvršen pritisak na vojsku, dakle da ide još većim tempom prema našim jedinicama, a obzirom da sam više puta rekao i ovog puta je bitno da napomenem, naši ljudi nisu prihvatili tu borbu jer bi bile ogromne žrtve u to vrijeme. Mi smo se opredijelili na povlačenje, a nakon povlačenja u izbjegličke centre računali da ćemo političkim sredstvima razriješiti sva sporna pitanja. Pošto nije bilo raspoloženja od nijedne strane za rješenje naših pitanja političkim sredstvima, mi smo odabrali jedino moguć način, dakle oružjem, da se ovdje vratimo, i vratili smo se i sada, dakle, ne samo da imamo značajan dio teritorija, nego stvaramo postepeno i uslove za pokretanje proizvodnje, ali vodimo računa daleko više o uravnoteženim odnosima snaga korištenja na vojnom i na ekonomskom planu. Recite nam, kakva je saradnja sa međunarodnim organizacijama? Pre svega mislimo na humanitarne organizacije i uopšte kakav je sada status Zapadne Bosne? Pa poznato je da smo mi u septembru mjesecu 1993. godine donijeli odluku o proglašenju autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Mi smo i u tom periodu imali jasno opredjeljenje građana da se konstituišemo kao republika. Nismo to učinili iz prostog razloga što smo želili da sa manje, da tako kažem, sukoba, nismo računali na oružane, verbalni sukoba, dođemo do jednog ustavno-pravnog oblika organizovanja koji će nam omogućiti da mi organizujemo svoj život u skladu sa našim geopolitičkim, geostrateškim položajem i našim opredeljenjem. Tu nije bilo razumijevanja i došlo je do oružanog sukoba koji su konstantno pretvarali u rat između nas i Aline vojske. Mi smo konstantno govorili da mi ne ratujemo, nego branimo svoju ideju oružjem. Dakle, ne dozvoljamo da se ona ugasi. Nakon što smo izašli u izbjegličke centre i donijeli odluku i prihvatili jedino mogući način povratka oružjem na ove prostore, mi u stvari vodimo pravi rat sa Alinom vojskom, i ta činjenica i ranije opredeljenje nas je navelo, kao i niz drugih faktora,
da konstituišemo Republiku Zapadnu Bosnu i pritom opet konstatujemo da smo ravnopravna republika kao Republika Srpska, Herceg Bosna i ostatak Bosne. Jer ne bi mogli prihvatiti da, mi mislimo da je jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu Unija, Republika, zapravo to rješenje je već bilo na pomolu. Zna se da je velika greška da do tog nije došlo u septembru mjesecu 1993. godine i ako idemo na Uniju, mi ne možemo biti u onom dijelu, a to što smo ranije prihvatili u okviru Bosne, dakle onog dijela koji ne čini Republiku Srpsku i Herceg Bosnu, nego moramo biti samostalna, ja bih rekao, republika i da o svim pitanjima mi ravnopravno odlučujemo sa, da tako kažem, preostalim faktorima koji djeluju unutar međunarodno priznatih granica. Pritom mi konstantno podvlačimo i ovog puta da možemo obezbediti onaj oblik organizovanja i prihvatit ćemo onaj oblik organizovanja koji odgovara i koji prihvate 3 konstitutivna naroda. Kod nas se radi o 4 jedinice i 3 konstitutivnog naroda upravo zbog nerazumijevanja ove treće, znači ostatka Bosne. Mi moramo, dakle, imati veći stepen samostalnosti, jer bi svako drugo rješenje devalviralo sve ono za što smo se do sada borili i devalviralo bi stvarne naše mogućnosti. A mi imamo velike mogućnosti već i sada, a pogotovo u periodu obnove i razvoja. I koristeći te svoje mogućnosti, mi ne želimo da minimiziramo bilo čiju vrijednost, bilo to Hrvatske Republike Herceg Bosne, Republike Srpske ili ostatka Bosne. Ali u svakom slučaju imamo jako velike pretpostavke da se organizujemo na način koji će našim građanima na duži period omogućiti jedan vrlo solidan život. I dok sljedbenici Alije Izetbegovića na svim frontovima doživljavaju poraze, slobodni prostori zapadne Bosne se šire. Dok naroda pod vlašću sarajevskog režima trpi, pati i gine, život u zapadnoj Bosni se vraća u svoje normalne tokove. U Velikoj Kladuši i okolini brzo se saniraju ratne štete koje je počinio 5. korpus. Proradile su škole i pojedini pogoni Agrokomerca. Recite nam koliko ovdje ima sada koka? Ima sad 50.000. Ovo su sve crvene koke, vidimo jaja ima. Ima jaja, ovo su sve crvene koke, Isex Bravo, tako je ta pasvina. Oni njezin je plan proizvodnje da proizvede godišnje 272 komada jaja po jednoj nosilji. Inače, koliko je ranije bilo ovdje koka, koliki je kapacitet ove farme? Ove farme lično bilo 154.000 kapacitet. Bez ove farme ne bi mogli ni drugi pogoni u Agrokomercu da... Ne bi, to je taj naš lanac kojega smo mi povezali na bazi jaja i naši svi proizvoda, tako da ne moramo učestvovati. Bez jaja naši pogoni pojedini ne bi mogli raditi. Znači, život u Velikoj Kladuši ponovo se vraća kao nekada. Privreda radi. Privreda radi, mi sad obnavljamo sve svoje pogone. Proizvodi su počeli u drugim pogonima, tako i u ovoj farmi. Očekivamo za koji dan da ćemo još 50.000 naseliti u ovu istu farmu, pa ćemo opet naseliti farmu Šumata 150.000, farmu Pećina 150.000, ovi koka, isti vaki, ovi nosilica. I bit će u Velikoj Kladuši i zapadnoj Bosni kao nekada. Biti tako i bolje još ne. Sigurno imamo svoga babu koji nas vodi tačno kako treba.
Sa oživljavanjem privrednih kolektiva na oslobođenim prostorima Zapadne Bosne osnivaju se i društvene organizacije. Ideja o autonomiji pretočena je u stvaranje vlastite države, Republike Zapadna Bosna. U tom cilju su štampane deklaracije i proglas povodom proglašenja Republike Zapadna Bosna, jer je ona ključ rješenja bosansko-hercegovačke krize. Predviđeno je da Zapadna Bosna kao republika djeluje u funkciji mira, slobode, ljudskih prava i rada. O tome svjedoče predsjednik Saveza omladine i predsjednica Udruženja žena Zapadne Bosne. Mi smo se formirali kao inicijativni odbor Saveza omladine Zapadna Bosna, da smo se obratili pismom dijaspori Juga, pismom u inostranstvu našim građanima, odnosno mladincima, našim vršnjacima, i tom prilikom smo se obratili za nekakvu pomoć i suradnju. Želimo da svi omladinci na zapadnom bosanskom području uključe se u našu organizaciju bez obzira na njihovo političko, vjersko opredjeljenje. Znači, mi smo organizacija koja okupljamo bez obzira na naciju, vjeroispovijest. Mi smo se aktivirali u raznim vidovima, kako kulturnim, sportskim, tako i radnim, pa sad trenutno brojimo negdje oko 1400 mladinaca. Uglavnom su to mladi koji su željni svojim radom da dokažu da postoje i da hoće miran život na ovim prostorima. Pa smo imali niz aktivnosti, što je zanimljivo da su u ovom našem aktivu uključili se i mladi hrvatske nacionalnosti koje smo zajedno s našom aktivnošću priključili se. To su omladina Šikovače i Šmrekovca i veoma pozitivne rezultate daju. Mi smo se uključili u niz akcija, prvenstveno na čišćenju i uređenju prehrambenog kompleksa prehrambene industrije Agrokomerca i u proizvodnji. Tako da sad konstantno gore radi negdje oko 70 mladinaca u proizvodnji i imaju svoj kontinuitet rada. Također smo izašli u susret našoj narodnoj odbrani gdje mladi porodicama poginuli i ranjeni iznalaze mogućnost u vidu rada na kućnim imanjima njihovim i sjeći drva. Na samom početku rada članice udruženja su napisale i poslale niz pisama ženama, suprugama država kontakt skupine koje smo imale za cilj da jednostavno upoznamo i da kažemo da žene Zapadne Bosne postoje i da se bore jednom riječju, istinom koju nam mnogi uskraćuju. Zatim smo poslali pisma našim sugrađanima dijaspore, zatim građanima i ženama Juga, zatim istočne i zapadne Bosne s ciljem da utiču i da rade na tome da rat prestane. Jednostavno kao majka, kao žena, kao djevojka, s tim ciljem smo išli da ih upoznamo i s tim. I dok jedinice Narodne obrane Zapadne Bosne oslobađaju nove prostore, narod u pozadini sanira štete koje je počinio 5. korpus. Konačno je slobodan i Vrnograč, a ekstremisti Alijine vojske se povlače prema Bužimu i Bihaću. Mi smo u jednoj strateški znatno povoljnoj situaciji. Stvorili smo uslove za organizovan povratak civila, izbjeglica nazad svojim kućama. Evo, kao što vidite, uređujemo, sređujemo, pripremamo sve za povratak naroda. Ovo mjesto Vrnograč je prilično oštećeno. Čujemo da su ovdje oštećeni neki objekti. Bila je žestoka borba. Pa borbe su dugo trajale. Mi smo se trudili da sve borbe, način naš borbe je da bude na diverzantski način. Međutim, neprijatelj kad se povlačio, vršio omnadzu nad gradom, nad praznim gradom, granatirao, uništavao, demolirao, pljačkao, ali mi ćemo to vratiti, vraćamo dušu našem Vrnograču i bit će opet kao što je bilo. Mi smo praktično, može se reći, još uvijek ipak na negdje prvoj borbenoj liniji, ne baš tu, ali ovdje čujem da mogu da dolete i minobacačke granate. Pa mogu, nismo toliko blizu prvoj liniji, mi smo njih ocijeli daleko od grada, međutim imaju još domet minobacača, granatiraju kad čuje da se mi ovdje veselimo, pustamo muziku, razglas
pa im je krivo, ali šta bi. Zapadna Bosna je sve slobodnija i sve veća. Pa sve veća, sve slobodnija. Inače, najveći udio u oslobađanju ovog Vrnogrča su preduzeli Vrnogrčani, pripadnici druge brigade, kako kažu, najbolje brigade narodne odbrane. Mi idemo dalje, nadamo se skoro ubužimo ovako. Čestitamo vam, kako se vi zovete? Hvala. Admir Mulalić, zamjenik komandanta druge brigade. Hvala vam. Evo i vi ste borac ove brigade. Ovde polako se stanovnici vraćaju. Koliko je inače živjelo ljudi u Vrnogrču? Pa okolica Vrnograča sa ovim mjesnim zajednicama, 15.000 stanovnika, uz ovaj dio što je izbjegao zajedno sa jedinicama narodne odbrane 21.8. prošle godine, negdje oko 12.000 sa ovih prostora izbjeglo, sa 2.000 boraca u pravcu Bosanske bojne, a zatim krenuli su jedan dio u svijet, a jedan dio u Batnogu i Turanj. Šta biste vi poručili ljudima u dijaspori, onima koji nas gledaju? Često se govori, borba se vode oko Velike Kladuše, međutim Velika Kladuša je već više od pola godine potpuno slobodna. Tamo je život krenuo normalnim tokom. Za naše drage zemljake da vide i slikom i glasom da je ovo Vrnograč, jer puno imamo svojih i pristalica i simpatizera Zapadne Bosne u svijetu. Nadamo se da ćemo se uskoro sa njima i naći ovdje u Velikoj Kladuši, a puno i dalje dok jedinice narodne odbrane pripreme i buduće zadatke za koje su one potpuno sada i spremne. Za njih posebna poruka da nemaju čega da se i plaše i sikiraju, jer su jedinice narodne odbrane stasale u sasvim jednu novu vojsku koja je spremna da izvrši svaki postavljeni zadatak, a mi smo u ovoj operaciji Vrnograč pokazali da smo za nekoliko dana oslobodili jedan ogromni prostor i omogućit ćemo za koji dan povratak 15.000 ljudi svojim ognjištima. A Zapadna Bosna uskoro će biti proglašena republikom. Pa to je ono što nas je vodilo od samog početka, to je naš i cilj, jer sve pokušaj da se ovaj sukob riješi na jedan politički način nisu urodili plodom i mi smo u svojoj platformi i kod aktiviranja narodne odbrane stavili sebi u zadatak osloboditi kompletne prostore Zapadne Bosne, a nakon toga i vjerovatno ovaj koji dan i proglasiti Republiku Zapadnu Bosnu. To će samim tim i ljudima ovog kraja dati jedan novi motiv i novi način života na ovim prostorima, samim tim na ovom jednom ogromnom prostoru trebao bi da zavlada i trajni mir, a ujedno i da bude nekakva predispozicija za buduća rješavanja krize u Bosni i Hercegovini i ex-Jugoslaviji. Štete što ih je rušilački počinio 5. korpus vojske Alije Izetbegovića su ogromne. Prilikom povlačenja ispred jedinica narodne odbrane iz Vrnograča, Alijini i Dudakovićevi ekstremisti su zapalili pogon Saniteksa. I koliko je god vojnička pobjeda u operaciji Vrnograč bila i sjajna i slatka za naše pripadnike, to već je prilikom povlačenja jedinica 5. korpusa, oni su namjerno izvršili paljenje ovoga objekta. Velika je žalost jer je dobar dio ti ljudi koji su prešli na suprotnu stranu i radio ovdje i dobar dio svog radnog vijeka ovdje i proveo. Da pomenemo da je ovo tkačnica najveća u Europi na jednom mjestu koja je proizvodila godišnje 70 miliona metara gaze, da je u njoj prije rata radilo 300 radnika sa svih ovih prostora, što je još tragičnije prilikom ovog ovako vandalskog čina koje su napravili pripadnici 5. korpusa u nemoći da se odupru jedinicama narodne odbrane, posegli su za ovim, znači onim najružnijim gdje uništavaju materijalna dobra i svoja, a ujedno i društvena. Kada ne može vojnički poraziti narod i vojsku Zapadne Bosne, sarajevski režim na sve druge načine pokušava okrenuti situaciju na ovim prostorima. Ali opredjeljenje naroda i proces oslobađanja i stvaranja Republike Zapadna Bosna jači je od svega. Tačno to da sam bio u izbjeglištvu 21.8.
prošle godine zajedno sa svojim narodom, muslimanima, vjernicima, izašao sam u susjednu republiku Sao Krajine i bili smo tamo jedno izvjesno vrijeme. Mogu vam reći da nam je bilo veoma lijepo, posebno zbog toga što nas je taj svijet veoma lijepo prihvatio. Mi smo čak što više organizirali nesmetani vjerski život preko lokalnih organa vlasti Sao Krajine. Dobili smo saglasnost, pa smo imali jedan vjerski objekat, imali smo jednu džamiju koju smo napravili, u stvari to je jedan šator, veličine 24 puta 10 metara i svakoga petka su se ljudi okupljali sasvim normalno kao i ovdje kod nas u Velikoj Kladuši. Obavljali džumu namaz, ove dnevne namaze svaki dan, jer imamo 5 dnevnih namaza od sabaha završavajući sa jacijom. Svaki dan su vjernici sakupljali, klanjali, molili se Bogu nesmetano, učili ezane, kao da smo bili u Velikoj Kladuši. Imali smo normalno i sahrana koje smo sahranjivali po vjerskim propisima. Čak što više dobili smo veoma lijepu lokaciju gdje smo tačno onako po šarijskim propisima sve obavljali i te sahrane. Međutim, povratkom našim ovdje u Veliku Kladušu, vjerski službenici koji su otišli tamo, nas je bilo 12, svi 12 smo se vratili sa svojim narodom. Sa svojim narodom smo i tu, i mi se ponosimo što smo tu sa svojim narodom. I prije svega ponosimo što smo izašli sa svojim narodom, a onda i što smo se vratili. Tu džamije su već tu, jedan broj džamija već je popunjen, koji su slobodni. Imami rade sasvim normalno, nesmetano. Dobro, ima ovako prigovora i kritike od strane nelegalnih organa islamske zajednice kao što je gospodin Cerić, zatim muftija Makić i tako dalje, koji nas čak proglašavaju da smo mi nevjernici, da ovdje se ne smije klanjati, da ne smije slušati ezan. Međutim, to je očito jedna laž. Meni je žao što danas niste bili prisutni našem obradu podne, gdje je džamija dupke puna. Svaki dan je tako. Međutim, ne znam zbog čega. Ja sam pokušao da stupim u vezu sa muftijom iz Banja Luke. Dobio sam jedan odgovor da ne želi sa nama nikakve saradnje, navodno da je dogovor sa organima, tim kako oni smatraju, organima islamske zajednice, Cerićom, zatim muftijom Makićom, da njima oni zabranjuju bilo kakvu saradnju sa nama. Ne znam zašto, zbog čega, a imao sam želju da lično taj muftija dođe ovdje u Veliku Kladušu, jer je on naš muftija, čak i legalni muftija, Halilović Ibrahim Efendi iz Banja Luke, jer je to područje muftijstva i on je legalan. Međutim, nelegalno muftijstvo u Bihaću, gdje je upravo Makić, Hasan Efendija, on je muftija za ovo područje, ali je on muftija nelegalan. Njega su izabrali pristalice Ali Izetbegovića, izabrali su ga ti ljudi koji žele da unište i muslimane i tako dalje. Jer upravo s tim njihovim postupcima, kako oni ponašaju se, muftija Makić koji bi trebao da radi na tom putu, da budu dobri odnosi, ne samo među nama muslimanima, nego među svim ljudima, jer na to nas poziva i vjera i Bog, Đelešan i tako dalje. Međutim, on radi nešto drugo. Došao u toku Ramazana, pa je, nekakva predavanja okupio ljude u džamiji, pozivao ljude da ljudi idu da se ubijaju, da idu iz Bihaća, iz Sazina na Veliku Kladušu. Mislim, to je apsurd, to stvarno nije kao čovjek, prije sve kao čovjek, ne bi smio tako raditi, onda kao vjernik, isto tako, a onda ako je nekakav muftija, onda bi trebao okupiti oko sebe muslimane, okupiti imame i tako dalje, pa na drugi način gleda da zavlada mir, da bude saradnje s nas sviju. Međutim, sasvim nešto drugačije rade, ali mi se toga ne plašimo. Kažem, mi imamo tu imama koji stvarno rade, džamije su otvorene, vjerska pouka, djeca idu na vjersku pouku, imamo šarijetske vjenčanja. Šarijetske vjenčanje smo imali čak u izbjeglištvu, gdje smo vjenčavali po šarijetskim propisima. Niko nam nije rekao nećete, ne smijete i to. Meni je posebno, kažem, drago što nas je ovaj svijet
srpske nacionalnosti veoma lijepo prihvatio. Mene to iznenadilo. Jer mi smo došli, baš mnogi od nas koji čak nismo ništa pojesti ili i obući, ali je taj svijet nama pritaku pomoći. Ja ne znam kako na koji način da s tim ljudima zahvalim. Gospodine Mujkiću, šta biste vi mogli poručiti pre svega svim vernicima islamske veroispovijesti, a onda i ostalim građanima? Kakav bi bio vaš apel? Pa da vam kažem, ja bi prije svega, jedan moj apel bi bio da svi skupa utječemo, nastojimo da ovaj rat prestane. Da ubistva prestane, da pucnjava prestane. Ne samo između nas muslimana, nego inače da prestane. I Srba, i Hrvata, i muslimana i tako dalje. Jedan put na to stavimo da zajedno živimo, mi moramo živjeti zajedno. Mi smo do sada živjeli zajedno i mogli smo živjeti i radili smo i tako dalje. Znači i sada koliko god taj rat trajao da traju, on jednog dana mora prestati i mi moramo ponovo živjeti zajedno, jedni druge obilaziti to. Moje jedan ovako apel da svi skupa o sebe damo jedan doprinos da ovo što prije stane. Eto to, ne znam šta još. I još htio sam da vas pitam, kako je moguće da jedan deo, muslimana ne razumije vas, da vas proglašava nevjernicima? Da vam kažem, prije svega, ne da je to moje mišljenje, nego to stvarno istina. Do ovog sukoba između nas, prije svega muslimana, nikada ne bi došao da Alija Izetbegović nije bio na čelu Republike Bosne i Hercegovine. Da je mogao biti bilo ko drugi, ja vjerujem da bi bilo bolje razumijevanje i da od ovog ne bi došlo. On je najvjerovatnije mislio da bude republika, muslimanska republika, gdje je to nemoguće, jer tu narod živi sve tri nacionalnosti i drugi, znači tu nema ni teorija, ni govora o tome, znači u islamskoj državi nema ni govora. Tako da je Alija Izetbegović, to sa potpunim pravom kažem, i iza toga čak i stojim i mogu odgovarati gdje god treba, da je on uzrok i ovog našeg sukoba na ovom području. I vjerujem treba da ga bude sram, ne znam kako na koji način da pogleda roditeljima poginulih boraca i na jednoj i na drugoj strani. Jer ginu i na jednoj i drugoj strani, a sigurno niko uzrok tome nije nego Alija Izetbegović. I on je na neki način i kupio imame, moje kolege, moje službenike koji radi u islamskoj zajednici. Na neki način, ne znam, nije mi jasno da su oni mogli zalutati vjerski službenici. To nisam smjeli se dozvoliti nikako. I šta još reći? Sve su rekle slike ljudi. Rat na prostorima Zapadne Bosne prestaće onda kada se obezbijedi ostvarenje političke volje građana od septembra 1993. godine, kada Ujedinjene nacije prestanu ispunjavati političke želje Ali Izetbegoviću i kada pripadnici petog korpusa konačno shvate da je jedinstvena Bosna i Hercegovina po mjeri Stranke demokratske akcije samo puka iluzija, a njihova borba velika besmislica i zabluda. Republika Zapadna Bosna je realnost koju će i svijet morati bilo kada prihvatiti i priznati.